lah, jadi terus tadi. Mana jung lewat baik. Duit. Oh, tunggu naik. Haha, itu benang. Acting kedua. Duit. Jadi mah benangan Jin. Kok mana jelema deui? Ih, kemana ditaing? Wih, pepelakan aing geus mana rontok. Anak aing balik piti kobong kudu baruahan ieu mah. Pangaruh bae anak di pesantrenkeun mah. Haye doana pan pepelakan ge sarubur. Ih, jaba aing aya di dinya. Wih, pan siang sebalik bae. Karake kamari barangkat. Beak bekal, Pak. Pan karake kamari di bae duit. Kira aku geus beak deui bae. Ih, Pak, duit 2000 dibelikeun dalam bage eueuh. Atuh ngirit kami majing ceng. Ih, Bapak mah gagelon bae. Duit 2000 ieu ngirit. Atuh ngirit lah, kudu kapake sabulaneun. Hangus lah, kumaha Bapak bae. Kala, mending bantu macul yo. Pak, balik ulah ceng salin. Oh, gitu ge, ulah kebal-kebal. Dah harap aing sudah. Ada. Cemak jal. Enggak. Iya aing kenok jal bantuan jal. Oke, mantap. Gelol. Metit telan ke tungguan. Jak, dan berapa bayi drama? Jak, dan apa baik? Beda squad jal. Woi, jal bantu naing ke. Jal. Kenok aing. Kenok jal. Selain balik. Jal bantu naing jal. Bocah keren dia. Balik aing. Main jam deh. Hei, Den, kemana? Ulin yuk. Ih, ulin yang kolot. Tuh, ulin yang budak letik tuh kadi tuh. Heh, dia kolot tuh amat. Ih, tingah mun. Itu kadal aku dia pece aing gorong. Hah? Ih, bojengkol. Hah, bojengkol gitu. Hah. Entah jing. Asyik, miling. Wih, kemana ya anak? Oh, baik dari kadio. Den, ulin yuk. Ih, tadi si Cakra, wari dia anu ngajak ulin. Ih, pan gitu amat.
Ulin na ka dito yung budak letik. Salah dia ngomong. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Anggus kumada be sagmad. Masya Allah. Aing nungguan cai, orang kermolor. Biar ceng. Hoi, eta naon? Nanon los.